Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule kan si paiten India siam chauh Ralthuam an hmangdon Rajnath Singh Defense Minister Rajnath Singh chuan India si paite chuan India rama siam chauh manro an hmangdon tia soi inrin ni liamta a Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries FICCI annual convention a thu a soina Rajnath Singh chuan he thu hi US, Russia, France le ram dang te hrila hemi rol hian khovel ram tam jok chu India ram thian thatak an ni ti a soingal bok India chu defense technology lama ram dang laka in khat thei reng lo ti a soya sipai te manro momo chu India ram chunga siam ngei adu ti a soya sipai manro siam tu ram te chu India rama ron siam turin a som ngal bokani hei hi midang te kan bei tumna lamani lova Mase kan armed force te mel ma te bei tura atul huna pianga anin pei theina tura kan buat sei tumna ni ti in Singh chuan soya India Defence and Aerospace Marketing luzong hi cheng veibel che singret sanga vela ni meka hei hi kum sang ni som ni pania chuan cheng veibel chenoi khatati pun tum meka ni mei che pasal nei thei hun chungchang tun na ya ron dar vak maya sarkar thu chua siamani a hei hi han ti rilok te ang Sarkar chuan mei chia te pasal nei thei hun chu ti sang dona mi pa te ne na in tuklang in kumsom pari ta tanga kumsom ni pakhata siamatum Union Cabinet chuan ni lai ni khan mei chia le mi pa te kopui nei thei kum in angtlanga siam turin thutluk na siam ni a soyani tun classic truth khom nei meka Prohibition of Child Marriage Act 2006 amen na tur bil an pulut don ni a soyani he bil phartura hian personal law in nei kai noi Chanhem taksiam danglam ni in chu uniform marriage om theina na malak na ni thu soyani tundin huna chuan mei chia kumsom pariatin pasal nei thein mipa ero kumsom ni pakhat ni ngai thunga ni kum khan Prime Minister Narendra Modi chuan sarkar chuan mei chia de pasal nei thei kum bit le angai tu non tur thu lo sei to a gender equity and gender empowerment kan soyani chuan in nei na chungchang hi kan thlau thla thei lo mei chia te kumsom pareta pasal nei tir kan ram ti hian college an kal theina te ti hniamin mi pa te ero kumsom ni pakhata an kopui nei thein hun ram chang an nga bi kani tuna chuan mei chia te po in thil na sa takan ti thei to a pasal na ya tir bo ngal mai an ni na chan hi chung ko chom tu ni lova kan ngai wanga ni a he ngai dan hi engwangin nge kan nei zel na chan tur ti in jaya jetli chuan a soi hlo nei thaya mi pa te ne na in tluk tlang thei turin hun ram chang kan pe turani kumsom pareta apasal mei chia ina nei thaya mipa in kumsom ni pakhata nu puya nei thei chau chuan anin tuklang theilo panhina chuan na sataka ngai dan kan lak nuwa kopui nei thei hun hi kumsom ni pani emo kumsom ni pathume mo ni se ti omboka sakhotin te po in ngai dan in angan nei tlatani ti in asoibok Jetli chuan an report chu ni kum December thla khan Prime Minister Office Women and Child Development Ministry le Niti Aayog te thelu alo ni to bok heti lai hian Indian Union Muslim League IUML te chuan sarkarin mei che pasal nei thei hun kumsom ni pakhata ti sana tum chu Muslim personal law kal tia soin dulavin parliament a German motion notice an pe mei che pasal nei thei hun kumsom pariata tanga kumsom ni pakhata ti san ni in kan hria tun na Union Cabinet in apomani he thil hi Muslim personal law huang dai tumna ni a sarkar hian hetiang rotna hi akal pui turani loti in UML leader le Rajya Sabha MP Abdul Wahab chuan AIMIM leader Asauddin Owaisi point sei selin hei hi paternalism he sarkar atanga kan bei seilok sa chuni kumsom pariat mi pale mei che in contract an jek thaya sumdon an tran thaya Prime Minister le MP le MLA te an thlang thaya engwangin nge kopuan nei thelovang Supreme Court chuan right to privacy chu puitling te fundamental rights atia Modi sarkar hian kan eidu enghun nge kopui kan nayang eng pathian nge kan be kang tia te thutluk na siam atumem ni ti in asoi Samajwadi Party MP Safigar Rahman Bag point adawdal tur thu soin India hiram rethayani a tu te point anfanu te pasal nei tirwa tan du thaya he bil hi parliament a ka thlop don lo ti in asoi bok sarkar malang na Left Party te point sei selin CPM Women Wing All India Democratic Women's Association AIDWA te chuan diversionary tactic ti soin women empowerment atana thatna nei lawani antibok
he malak na mai che te pasal nei theih hun kumti san hi sarkarin diversion tactic kalpui ni a sarkar hian nutritional program heng ICDS education le healthcare ate sum tamjok ala da du lo zela Malaysia te nutritional status atla hniam em a kumsom hni pakhata pasal na ya chumi hnuai fanai chuan maternal emo child health le morality ati thadon chuang lo ti in AIDWA te chuan thu chhuah siamin an tar lang khovel chiat na to then khat te han tar lang te ang Malaysia rama ruwa surna sa in tui lian a thlena wangin mi sing ni sang khat chuang chu an chen na in atangin son chuan ni ti nimin khan state news agency bernama chuan a soi perak chu tui lian tur na sa ber state ni in state dang paruka tui hi lian hle Prime Minister Ismail Sabri Yaakob chuan Malaysia mi pui tam na bial Selangor atangin tui lian tur mi sing khat sanga te chu son chuan ni a relief center za chuang siama anom mek ti asoya inrun ni liam ta ro sur chu tumdanga thlakhat chunga ro sur zat zetani thu asoi tuilian wang hian mitam tak chu an motor le mundanga te an latanga heng mi te chan chu anha hi ngor taka tho mek zelani ti Prime Minister chuan asoi chan chu anha hi police army le fire department atangin mi sing ruksang rukchuang in an thok mek ani Prime Minister chuan tuilian in thilati chet rang chen na in le infrastructure dangte siam thatna atan sarkar chuan rigit maktadoi za chu US dollar maktadoi somni pathum point pasari pakhatani chu tiangza chu ruam manani ti soin chen na in chan te po sumlama chom dol na pek an ni don ti soibok heti lai hian Philippines chuan Thlipui na takan tuar ve mek boka Philippines ramakar liam ta ninga ni a Thlipui super typhoon tle in chiat na athlena thi chumi somsari panga an tlingto chin hriat lovin mi somvel an labo bok super typhoon rai hi darkar khatha kem za sum ko panga zetana in atle a Philippines kho chaklama cheng mi noi thum chuang chu mun him lama anin sa sengani he Thlipui hi kumin chunga Philippines rama Thlipui tle jinga chuan na berani Thlipui tle hian Siegau dinagat le Mindanao thlerkara chiat na sa takathlena chiat tok te chan chua le chom dol na hi sipai coast guard le fire personnel ten an thokani heti lai hian Thlipui tle hian mun tam taka in biak pona ti chepoka hei wang hian chan chuan ha thopo ati bala na sa hle Omicron wangin kho khirna kalpui zelani Netherlands chuan Christmas dona Omicron virus variant wangin lockdown khau takan kalpui vele thanta non-essential shops, bars, gym le public venue dang te chu January ni som pali thleng khar tur ni in Christmas holiday lai po in chung ko pakhatin in leng pani bak an nei an rem ti don lovani Prime Minister Mark Rutte chuan lo thei lova kho khirna kalpui ani tur thu soin dan thai ani lo ti in a soi Omicron na sataka adar me ka wangin Europe ram tam tak te chuan kho khirna khau jok in an kalpui me ka ni tuna Netherlands a kho khirna an kalpui hi Omicron wanga kho khirna kalpui khau ber ani bok Netherlands a hian puitling za somret panga ten vaccine an la to a za apakwa vel ten booster dose an la to boka Health Minister Rugo de Jonge chuan January ni sari atangin puitling chin jong ten booster dose an lak thei tur thu a soi ve boka Europe ram dangte po in kho khirna khau le zualin an kalpui hloma France chuan United Kingdom atanga an ram lut tur te kho khirna khau zo ka kalpui an tum boka Germany po in British tourist ten an ram an lu rem ti lo boka UK a hian Omicron kai sing ni sanga chuang mu chhuat to an ni Europe khomol puya hripui kai maktadoi somret pakwa chuang anom to a COVID wanga nun na chan po maktadoi khat po in panga chuang anom to bok heti hian Omicron variant chu khovel ram somret pakwa mu chhuat to ni in kai chona chak em thu WHO chuan a soi Omicron chu immunity nei sang to rama te adar chakhle a hei he variant in immunity abum thei wange in kai chon theina ol samzo ka nei wange mo apania anei kop wang ti in WHO chuan an tar lang WHO chuan November ni somni parukhan Omicron chu variant of concern an puang to a kim changin a tho dan hriat ni lo ma se natna na sa zo khen thei ni le ni lo po chianala ni lo bok Omicron lo omna chungchanga data kan nei latle mani a thona dan hre turin data tamzo kan lamamo a vaccine le immunity omsa a khoi dan hre tur po in data tamzo kan lamamo ti in WHO chuan an soi heti lai hian UK researcher te chuan COVID booster shot chuan
Omicron wanga natna na salutuk tur za somret panga vel aveng thei ti in an soya booster chuan mitam tak damdo in pan pui ngai aveng thei tura an ngai tuna covid vaccine mek te hian taksa chu covid dolet turina zirtira ma se tuna kan vaccine nei te hi in thak dang lam chak lutuk Omicron variant do na design ani lo thung ani ole khati zong kha tuna ta na video kan ngai thak le kan thlir ho thei te chun ni le ta video dot le in lo ngai chang thau don nia in zawa in mang tha le vek ole